Ik moet met gevoelens zijn met de drinkerij. Binnen alle leun net dat immer. Alt werden ist gut und schön, man muss aber oben ein Licht und ohne dicht bleiben. Das Licht, das geht nicht, aber das dicht nicht mehr. Gaat niet meer. Ja, wat willen we maken? Moet wel dat doen. Ja. Aber zo zien we nog, halve liggen te gaan dan. Moet me tevreden zijn. Ja. Ja. Waren jij ook eigenlijk droppen damals? Wie? Ja. Weet wel. Ben spazieren gewoon. Spazieren gewoon. Ja. Dat was beter om. Ja, misschien kun je mijn eigen, nee. Ja. Richtung Asterpsee gewoon niet meer, nee. Gucken, kann man so schön in Darling gucken, kann man bald gucken bis nach Kassel. Nee. Das ist wunderschön da. Ja, und sonntags haben wir dann droben. We zitten 7 jaar, dus zijn we nog gewoon best Bis bevrijd. befriedigt hat. En jetzt zijn we 65 jaar bevrijd. Geen zondag op haar eigen Ja, eigen gingen nooit dood erin, nee. Ja. Het slimste was wat ik met de muziek onderwegs was. Dat was het maar steeds een zondag solaan. Af en toe dan, had ik met een paar vroegers dan beneden doen, dan dan niet meer gaat dan niet meer koken waar we willen, nee. Dat was goed zo. De muziek, was dat Bloosmuziek. bloosmuziek? Speelmanszong, zo wat? Nou, richting bloosmuziek. Richtige bloosmuziek, oké. Ja. Wat eerst gespeeld damals? Als trompeter gingen ook vliegen aan. Trompet of viool? Ja. De dirigenten dan weer aan, dan was ik de trompeter te vraag. Toen neemt ze zijn peert, neemt ze dus vliegen aan. Ja. Ah, sorry. Dat is dan etwas, im Ton is dat etwas Zachter. lieblicher, kan man zeggen. Nee. Ja. Is dat niet zo vraag? Ja. Ja, dat heb ik ook gemacht, muziek gemacht, bis dat ik de drudden tenen krijg. Ja. Voor implantaten te zetten de domus, hadden we geen geld. Ja, dan wordt ook wat naar de wielen meespeelt. Maar wanneer ik over het zee rüber moest, dan klappen ze rond. Ja. Ja. Dat was ook een schieten was dat. Nou ja, dat lastig het me dan zacht afhören. Het geht weg. En als nog een ander instrument aanvangen, nou, was 60, was ik ook 60, nee, ook op het hebben. Ja, ja, dat is dat alles zo wat. Maar de schoende, je dat dan weer gemacht, dus je dit maar. Het ook als trompeter macht. Dan krijgt hij wel last met een tien. En dan niet dan dingen nog zegt papa, ik mag eens tenor. Is dat groter monster? Nee, dat gaat dan. Het was maar, ja, zit even in de rand, als de tenoren. Tenor, trompeter dan ook? Nou, trompeter niet meer. Tenor, dat is een grote heun. Ah, oké. In mondstuk is groter. Nee, anders heun is ook gezegd groter. Ja. Werd je meer of een grote bluesmuziek? Ja, dat zit in momenten dat ze alle te gangen Ik ben zijn. 40. Ja. Wat zeg je? Ja. Dus ook vandaag is het nou regendag? Ja, Ja, dat zult wel jetzt zondag ook mee. dat is zo. Dat zit ze bij vechten weer. Nee, In Beuren. moet ze wel mee. Ja. Dan was je dan voor de eigen schutzenvuur, nee. Ja, dat is. Vandaar jetzt ik ook viele zijn. Dat waren dan de eerste week muziek maakte. Dan moesten we immer nou 3, 4 vrienden erbij halen. Dat we wat best maar op feest naar Leuven gaan. Ja, dat was ook zo.
Einfach was das alle nicht. Mhm. Aber es ging dann irgendwo. Dann wurde das auch. Is geen later. Dan bilden we jullie zelfs nou maar ook, nee. Mijn vader heeft je veel uitbilden. Zo. Heb je Dat ook? is een microfoon, hè? En niet direct terug horen. Ja. Ja. Ja, aanvangen net in Moezen, Wiels, de opa. Oké. Dat heeft de vrouw trompeten speelt. En daar ziet met, wat was dat, 1800. 1800 zoveel zit daar weer anders van. Nee. Seit 1894. 94, genau. 1894 zit daar anders van. Jo, dat had daar ook wel vroeger. Niemand bloos muziek, maar ook streekdansen speelt. Strijkdans? Oh, is Dus zo. was er niet maar een met de Ah. vergeleden bij. Oké. De streekdansers. Daar heb ik nog mee gespeeld, de 18 jaren. Ja. Dan moest ik in de trompeten, dat is geen B-instrument, moest ik immer een anderen ik zeg wat ik dafür. Mundstücke? Nee, daar wordt een anderen bogen in de schroep. Als geen B-bogen, sondern de C-bogen wordt inschoven. Nee. Ja. Ja, ze dus alle namen staan dan. Maar dan moet maar eens even leggen. Kunt maar op de naam niet op. Mhm. Ja. Wanneer je woonde strijkdansen? Damals? Ja, dat wens. Wat wens dat? Dat was maar wie polka en zo, nee? Jo. Weet niet. Grote dingen hebben dat ook. Dan moest het ook fijn oppassen, jongen. Streek daar. Figuur. Ja, vader, maar je met de violine bij je, nee? Kwam dan het ganse dorp tezamen Ja. voor een dans? En dan Ja. gaf het muziek op de gelenen, op de trompeten Ja. en alles. Oder als een Schützenfest in Meerhof, daar wordt niet meer over een dak gespeeld. Onder daken. Ja, moest de trappen roepen. Mhm. Nee, dan zetten ze toch ganz open de oren. Zetten ze dan. Ja. Maar dat dit, non kreeg je, wat was dat, 48, 52. Die dat ook behoort. 54, 58. Toen wordt dat ook overal dennenboeken dan wordt onhoor. Of dennenboeken, de bühne. Voor muziek op zat er niet, muziekbühne. Ja. Ja, dat de Schützenfesttage selber spielt, nee? Je sicher? Wist dat wij, onze blauwen ons zo weten we dat hij ook uit op Schützenfesten ging, dan, ja. Wie spielt in Schützenfest? Nou, zijn bij jong lui dan. Dan zegt hij, alle schapen rennen. Dat was een bassist. Wie kunt dus ook nog een 12 dalen daar, wat zal het dan gewoon, hè? Ja, dan wordt het lastig, wordt het dan zo, mag dat een met stangen oom nog spelen. Man was? Stangen oom. Schützenfest. Dat is de Samstagavond. Een samstag, dat Nee. is stangen. De stangen oom spelen om wegroef. Mhm. En dan niks meer. Ja, dat ging zo'n paar jaar, hij wat dan macht. En dan het laatste. Nou, we spelen naar man dan wegroef. Maar niet meer. Ja, dan dat andere. Alex net hier lange jaren speelt, nee. Want je speelt al elke jaren in Wunberg. Ja, und im Weckruf machen sie immer noch. Wegroef heeft immer nog macht, ja. Sonntagsmorgens Ja. von einem zum anderen. Dit jaar was het interessant. Ik kreeg ook immer een stanneke van een muziekhoekje.
Jo, da teilt sich dann. Da fängt eine Truppe dann unten in die Siedlung an und der andere fängt oben in den Dorf an. Ja, und das Jahr wurde hij Schluss gemacht. Ik Van doe he- ze ziek. Und von hier gingen sie dann nach Königin. Da wurde dann Abschluss gemacht. Ne? Dan dürfen sie hier nicht anheen, maar zusammen gespielt, ne? Da zit er rüber marschiert. Ja. Ja, und in den ersten Jahren, wo wir spielen, da wurde ein Sonntagmorgen, wenn der Weckruf der enger was, da wurde beim Oberste dann Schluss gemacht. Und der Oberste woonde unten im Dorp, bij de Drenken. Und da war immer Heunder, irgendwie viele Heunder waren da. Ja, da kwam der Korf op dem Tisch mit den Heunder-Eggen. En de Heunder-Eggen regieren. Zo, beide zijn opgemaakt, weg bij ons. Ja. Und ein Jahr, die Jungs, wir waren mit, vijf Jungs, die blieben dann in der Küche unter der Elender, gingen dann in die Stube bei der Ägere. Und wir der vroeger dann Sonntagbrot oder dann gegessen. Ja, was aber nichts in die Kuh. Ach, wanneer dat macht het niet goed dat ze het eten, dat zei der vroeger dan nicht. Ja. Ja, und das ist dann jetzt sich dann später ändert und dann hat sie das letzte, sieht sie immer bei den König hat sie dann Schluss gemacht, ne? Du musst sonntags morgens dann weg. Dan moet ze het nog. Ich sag jetzt noch so, ja. Ja. Doch, dat heeft zich zo in dorpen is ik zo de laatste jaren zo aan het ändert, ne? Ganz früher, ja. Wo jij naar Blauen hören, ja. Ja. Da kamen ja de Heimatvertriebenen, kamen Dorf heen, hè. Ja. Dat was 45, 46. 48. Ja, 44 was de Krieg voorbij. Ja, und 46 war der erste Null. Ja. Ne? Ja. Da waren der erste Null der Flüchtlinge. Und das waren sogar wie die wo der Elend sogar von Merf kam. Wir waren auch wie dabei. Jo, wie der Heinrich. Ja, ja. Dat Und waren Schomsen. Schomsen. Ja. Wir waren auch von Merf. Jo. Ja, oh, da ging das dann los. Und viele von den Flüchtlingen, das waren dann evangelische. Und die waren los mit ein evangelischen Kerl bei mir gehabt. Und das war der Fürster. Das was der einzige evangelische Mensch in mir. Oder wurde früher gerade einen Unterschied machen. Oh ja, du bringt mir nicht so Blut in die Hose in Boran, so. Ja. Und die spraken damals. Hadden de Flüchtlinge, hadden die dan ook alle platte leerd, oder ging dat Mand op Hoogduits met denen? Nou, man gaat ook plat leiden. Okay. Ja, aber überwiegend ging es auch durch dann. Ja, da was auch zum Beispiel Schützenfest Samstag. Da was eine Männerabend in Beruf. Ja, und ich glaube, das war so, wo da so 2, 3 Jahre hin waren, und wir noch mal samstags vroeg da. Dat deed ik dan ging nog, heeft zich dat dan in de wereld dat ik samstags dan weer besluit kan. Dus als we met dan samstags vom Schützenfest. Ja. Schützenfest is hier maar het vaste sterven buurtje, ne? Jo, ja. Ja, so ändert sich dann im Laufe der Jahre so einiges, ne? Und Jure Platt. Ja. De plaat dat komt uit Merhof, Een van de kinderen, Ja. ja, van mijn moeder uit Aastros. Aastrom. Maar dat plaat dat de keurers, dat is Merhof. Merhof. Ja, dat is Merhof plaat. Dat is meer wat, ja. Ja. Und, sorry, darf ich überhaupt durchsagen? Ich habe gar nicht gefragt.
Drosten. Ja. Das ist noch sowieso te laat. Ne? Ja. Eerst ermee aanvangen, loop met weer dat lang. Und bei dir? Ja, ist dasselbe. So. Machen wir so. Ja, zit ook de elleren beide op Merhof? Ja. Meine Eltern sind beide auf mir. Hat die Konsulate kennengelernt, mit 30 Jahren Eis. Hat noch Sassblagen gekriegt. Feiern im Filmkriege und 2 Kriege. Ja. Sassblagen, ja. Ich war das älteste davon. Und das jüngste was 13 Jahre jünger wie ich. Ne? Aber inzwischen sind 2 Geschwister sind tot. Und der andere lebt noch und will besorgt uns dann abschieden, sieht es noch, ne? Die Frau, dass er noch da sieht. Ja. Meine jüngste Schwester ist jetzt 75 geworden und ich wäre jetzt diesen Monat 89. Ja, so ist Ja. das. Aber es ist eigentlich schön, wenn man da von mehreren Blagen ist. Wir hatten nicht so eine Jugend gehabt, wie sie von da hat, im Überfluss. Ne? Aber trotzdem war das schön und für uns war das interessant. Wir gingen in den Hof, wir nahmen einen Apfel vom Baum, wir nahmen eine Beere. Von da kannst du keinen mal mehr beglücken, ne? Mit so gut. Ja. Das war so. Dat was ook in den Jahren, wenn sie alles selbst versorgen. Nee, oder? Diese Wir haben eine kleine Landwirtschaftstreime. Ja. Wir haben hier mit 3 Küken, wir haben Schweine, wir verdauen eine Kuh. Ne? Und so haben wir uns durchgeschlagen. Und wenn dann das Land in den Hof gearbeitet werden musste, dann mochte das ein Bauern machen. Ne? Und dafür, wenn der einen Tag für uns was machten, dann mochten wir 3 Tage wehrhalten. Dafür. So war das in den Jahren. Ja. Na ja, und dan gingen we iets de landwirtschaft in mijn man oorlogen. So, ja. Dat ging De dan. kleine lui zitten allemaal binnen, ziet iemand naar ruimte. Als had ze over de Osten niet meer over schand, nee. Alles met gozen geschichten ging dat dan. Ja, vandaag is die dat zo hetzelfde. Alles ook maar in die geloof. Ja. Nee, klein had ze allemaal gedaan. Die zelfs de trekker hadden, daar kregen nog ook geen geld meer voor diesel billiger te krijgen. Nee. Dat wordt dan afgeschaft. Ja. Maar dat groot, dan kreeg je dat geld weer. Dat was alles. Ja, dat is aber zo. Ik weet dat groot toch ook niks nemen. Ik weet nog van een boerenzoon bij ons op een dorp. Daar heeft de Hof ook overnomen. Ja. Daar heeft ook wat 10.000 huineren of zo wat. Ja, ja. Dat vind ik ook. Alles in groot, nee. Ja. 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 Ja, und das war früher auch schön, wenn man ein paar Hühner hatte. Man hatte die Milch selber. Die Milch wurde liefert noch Molkerige. Man kriegte Butter zurück. Nee. Man kriegte Buttermilch zurück. Ja. Das war, und wir würden selbst versorgen. Wir leben davon. Nee. Ja. Und der Landwirtwaren, da war dann Korn oben, das wurde mahlen. Nee. Kaufte Mehl, brachte man noch bakken. Und dan gaf het brood dafür. Nee. Alles ook ganz ohne Geld. Zo wat. Maar het zich Ja, tegenstrijdig. maar nee, moesten dat betalen. Nee, moesten het malen betalen en ook de bakker betalen. Nee. Maar dat meer zelf was, nee. Maar ik gaf dat voor soms zoveel meer kerst dan soms zoveel brood, nee. Dat worden we niet meer rekenen. Als een klein buis gaan, als er dan wordt dat niet meer bij ingeschreven worden. Wurde das angeschrieben und dann irgendwann wurde es dann bezahlt. Oder? Ja. Na, bezahlen musstest du schon alles. Ja, nou, dan moesten ze ook ihr Geld betalen, wat ze gebruiken voor het bakken, nee. Ja. Ich weiß, da wurde dreimal, das schaffte super große Ploten. Nee. Da wurde noch Bakker gebracht, da wurde Deich opgemacht, een koken opgemacht. Da wurde du aufgebacken und dann kommen wir wieder holen. Nee.
Ja, bij brood datzelfde. Dan word je, dus moeder mag dat brood in verg. En dan bakken en dan wordt wat heimen halen moesten. Ja. Zo, we nou alle 6 pond braden. Ja, dan hebben we op een halve week af in de midden alle hand gegeten. Die 2 man. Oder je met poelt, nee, maar we hadden het fris gebrouwen, dat smaakt het goed. Nee. En ook den koken rondom, dat streusel, dat was wel weg. Wel heimen met den koken. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja, dat ziet alles en zo. We hebben een moze met jongens. Dan ben je aan het metens. Een jongen van de 6 vrouwen. Ja, dat was nog kreeg geboren dan. Ja. Hè? Paul. Ja. Ben je een geschwister van die? Ja. Kunnen die ook allemaal plat? Bis op dat jongste. Ah, oké. Als dat alle naar plat keurt. Ja, van Paul ook nou. Want dat jongste, dat is het 75, toen hebben we aanvangen en had het, toen, ja, ik was Paul Feiertagen, wo dat geboren is, ne? Und ich habe da mal versucht, wie unsere Mutter. Unsere Mutter war schon über 40 Jahre, wo sie das noch krach, ne? Hätte sie mit dir gestringt. Ja. Und dann mochten wir, die Älteren, oder die Kleineren versuchen, ne? Ja. Aber unser Paul hat noch Platz gekriegt. Ja, ja. Man tut es Christian nicht mehr. Dat kan maar wel doorduur. Wij in over ook immer plat keuren. Met zijn bladen, ne? Ja. En dat keuren dan ook plat. Was Groß. nou, Kroos niet. Was dan? Dat is ook jong is erg verongelukkerd. Alrichters, Ach so. Willy Ja. en Ja, Alrichter, ja. Ekkes Klaus, dat keuren alle plat tussen draaien ook. Dat was een aller was dat dan, ne? Ja, ja, ja. Weil allen auch immer platt keuren. Aber ist schade, dort von da, da könnt ihr das alle verstehen, aber hören könnt ihr es nicht. Guck, van mijn enkel is einer, der auch noch richtig platt keurt. Aber dat is doorduur komt, hij het masker leidt. Hier in Meerhof. En dat masker, dat heeft ook manchmal platt uitgekeurd. Want hij houdt dus wat vragen heeft. Dan heeft hij gok geen antwoord gekregen. Nee. Ik heb hier nog eens gevraagd, wie heißt dat denn? Ze moest plat met mij kunnen, dan kan ik dat verstaan. Zo verstoor ik dat niet, wat er mij vragen. Ja, zo ging dat dan, hè. Dat kun je dan ook nog niet plat. Ja. Leven met de masker nog? Nou, Nou. Ja, dat is het niet dat meer. is intussen. Dat kunnen we eigenlijk ook Duits, ne? De masker. Ook? Dat kon eigenlijk ook kon, Duits. joh, Maar maar ze kunnen weigert. Ja. Doen, ne? Aber jetzt man platt gehört. Geen man plat keurt, ja. Is richtig zo eigenlijk. Ja. Oh, dat was schon interessant. Dat is Manfred, ja. Ik slap het ook al een paar jaren. En bij die geschwisteren. Kon die alle plat? Olle, Alle? olle. In Mozes. Want wie is de rippet? Waar met plat gescheurd. Waar gewoon niet had dus gescheurd. Maar broeken ze met aankoken nog op. Waar op plat gescheurd. Nee. Ja. Und der Frugenskuren auch Deutsch. Jo. Dann würdest du mit dem Frugenskuren auch Deutsch. Ja. Ne? Wird das immer schaltet. Ja, dat is vaak zo dat de menselijke nog wat langer platte keurt had. Dat, wat de volgers. Und der Frugenstad, der fragt, dass der Herz auch Deutsch gehört. Ja. Ne? Oder? Op schoon zie je die keuren ook plat uit. Nee. Ja, aber nicht juist. Das kommt beide Sprachen auch. Ja, ja. Ja, aber es war auch in Hannover ein bisschen schwierig, wo wir in die Schule kamen. Ja, ja. Wir mochten Göme lernen. Ne? In de Wir school hebben kannten, we wir kannten das alle Duits Mann geleerd. mit Platz. Und dann mochten wir auch Deutsch lernen. Ja. Und dann kam der Krieg und ja, das Schuljahr aber nicht so schön hat. Nee, nee. Schouwjaren, dat worden de krijgersjaren. Ja, dat waren de Kriegsjahre. Ja. Dat was niks aan de hand, we mochten ook in de scholen
Dan wurde gesagt, oh, vandaag kunnen we schön naar school komen. Dan wurde irgendwo op de deel bij Bakkers. Bij bakkers op de deur. Op de deel worden dan een schoolhal. Nee, het was niks schönes. Maar ja. Ja, dat was af en dat tijd. De lachtere scholen voor de BDM-makers. Ook daar met de soldaat wat te doen aan, nee. Ja. En dan weer uit de kerk kwam, dan ging we van huis op toe en dan ging het hun en dan moesten ze op leiden soms. Wat voor leideren dan? Ja. Die fahnen hoor. Die Fahne hoch, oh. Ja. Ja. Dat alle terug. Ja. Ja. Ja, dat was ook zo wat. En was de ellere generatie, de jonge elleren, groot elleren, waren dat ook wanneer op nazi's manken in dorpen? Hier en daar ook niet, ja. Ja. Je hebt zum Beispiel, mijn vader, dat was bij de feuerwehr de Eisterman. Ja, op molen moesten daar bij Feierblagen dennen. En einer In Kreeg. den Bürgermeister ja und dann Raabok brachte und was nicht verfricket, der bleef hij niet meer van wo die worden uitgebildet als brandmeister. Und mijn vader moest weer de blagen weg wo ik kreeg en daar bleef schön ruimen. Zulke zaken zit ook in passaat, nee? Ja. Daar verstond zich goed met een burgemeester. Ja. Was partijmitglied. Daar bracht er af en toe een raabroner in of zo wat, nee, dan ja. Ja. Dat zit alles zo. Geschichten. Die men nog vertellen kan, maar de meesten weten dat gewoon niet. Burgemeester, dat was een richtige nazi. Ja. Partijmitglied en alles. Maar dan de hunnen moesten irgend wat halen Uitvullen. om uitvullen of zo weer. Hè. Want de rinderkamers kloppen ze aan. Goedendag. Wie heeft dat? Rood. Hij liet er 6. Dat was alles in de ordnung. Zo eine was dat. Ja. Ja. Dat hebben we ook geleerd. Ja. Auch met Platkeun met de burgemeester. Ook dus. Man Hoogduits. Ja. Maar hij verstond ook plat. Hij keurde ook plat, nee. Hmm. Met een Ellen keurde hij plat. Ja. En bij ons blauw keurst ook dus een beetje. Als waarom was ze Duits keuren? Ja, dat was maar ook al in de school. Was de partij was de tegen, genereel tegen Platkeun? Of was het net egal? Nou, dat kan men niet zeggen dat daar ook de kritiek geweest zit. Nee. Ja, dat is alles zo wat. Als ik dat is een zware vraag nu. Als ik een lektie voor de komende generatie had, ja? Wat wordt dat? Een lektie voor de komende generatie geven wordt. Tja. Dat ze gezond blijven. Gezond blijven. Ja. Hm? Dat ze gezond blijven en te samenhouden. Dat is het wichtigste erbij. Ja, dat is zo. Vandaag is dat bij de jonge leun alle iets anders. Dat zei dat wel ganz anders, zeg ik immer. Het is ook niet een leven van begin. Nee. Het leven is geen überfluss. Und wie ist jetzt ärmlicher grau geworden. Oh ja. Maak het wat met hem, dat Ja. te veel hebt. Het eerste uit de scholen willen. Maar we moesten dan drippen door de aandacht. Drippen moest dan nog gingen we irgendwo in de wat zeggen. Ja.
dan wordt gevraagd, hoeveel geld is er dan? Hoeveel geld is er dan? Dan wordt het binnen gesmeten dat we de fles Kabaya kopen komen. Eine Flasche. Eine Flas Kabaya. Oder an Nippen. En dan wordt het dronken, ging dat rond, bis dat ze leeg was. En dan ging het op, in het hol erin. Was ik in het Fernsehen niks. Man ging spazieren. Ja. Aber sonntags mochten wir als in der Andacht. Hij is in aandacht, ja. Was eine Andacht. Da mochten wir, wo wir uns kennenlernen. Da mochten wir von Dreimal, meine Mutter zei, wenn da gekümmert und wir gewillt spazieren gehen, als in der Andacht. Ja. Mochten wir als in die Kirche. Und dann kommen wir spazieren gehen. Maar dat was bij mij aber ook nog. Ja? Meine Mama zei, jeden zondag gaat het naar de kerk. Ja. Ze kwam ook morgens niet mee. Dus zullen we staan. Ja, vandaar met de communion gewoon zit. Donald Suze, ze kwam naar in de kerk, de blauwe, nee. Er is ze met het al misdijnen zijn. Dan gaat dat dan heen. Weet dat niks meer, zitten ze niet meer daarin. Ja. De religion generell, de Feiertage, ja, gaf dat nog Brauch toe. Omdat wat ook zo langzaam insluppert nu. Ja, zum Zum Beispiel. Beispiel Lorenziges, ne? Ja, Da muss, kommt der ganze Verwandtschaft. da ne? ja, Ja, das ist das Kirchenpatronatsfest, ne? ich wäre Laurentius. Dann kommt Lorenziges, Ja. Lorenz. Da Laurentius. kam die ganze Verwandtschaft und das was immer Krautfest. Ja, Ne? ja. Da ging dan met de Ich war die Tanten kamen doch noch, wo wir für Fricket würden. Ja. Kamen die Tanten noch alle hier, ja. Das war Tradition, ne? Aber das war das Fest. Laurentius. Laurentius. Ja, dan we naar de pension. Dat is ook nog zo wachtwoorden, we hebben ook nog draaien, nee. Ja, bestimmt. Schon Leichnam und Laurentius. Ja, wir haben noch ein paar. Ja. Ja. Dan ging het ook einmal door die zitten van de vader, ander door de andere zitten van de vader. Ja, ja. Is Das dat würde het alles? Bittage, Hubert. Ja, bitwagen, ja. Mhm. Ja. Dan hoeft het Passion, ja. Und der Fasselabend, Karneval. Was aber dat is opdracht is bij ons? Ja. Wo die Flüchtlinge kamen, ne? Nooit een vluchtelingenhuis. Dafür gaf er dat niet. Wat? Wist niet eens wat Karneval überhaupt is. Wanneer is de pastoorschool te komen, was dat? In de Westen, nou? Ja, in den 50er Jahren, ne? Ja. We hadden de leraar, geloof ik, ontmoeten. Nee, du bist schon ein bisschen, 48, du bist Schule gekommen, 48. 48, ja. 50, ja, we hadden de leraar ontmoeten. Ja. We hebben alle Jugendheim. Wat vroeger was het kindergarten. Dat hoorde kerken. En dan kwam pastoor Schulte, heette dat. En die kreeg ons jongens dan door aan dat te wonen. Van een kindergarten wordt nu een Jugendheim. Voor de Jugend. Dan worden toiletten in de boek, maar niet. Ja, maar dan mag een bühne worden in de boek. Wo das Theater spielt, Dat auch. ze theater spelen kon beginnen. Hè. En dat wordt elke jaren macht. En blijft ook dan Jugendheim. En weer de Blooskapelle. Hat die me entweder bij bassisten oder bij irgendein der lege ruime hadden, had er muziek gemacht. Nee. En dat ze wie van de muziek ook autor hun gebleven. En ze dat al lange wist dat we. Hat de Probe toen, Ja, toen had de muziekprobe gemacht in de Ja. bis dat de scholen. Je bist dat in de Schule was. Ja, bis dat de scholen kwam. Dat had ze toch ingekomen. Ja. Jetzt geht sie in allen Schulen. Ja. Irgendwo mit so einem Raum haben, wo sie Proben Ja, können. ja.
Jo. Und ken ik een al Brauchtum von früher, was so langsam aussterben. So was also Kräuterbinden. So. Kruidenbonden, Dat ja. dat wurde ich immer Dat gemacht. hoor je maar nog. Das wird jetzt ewig mehr auf gar nicht mehr so gemacht. Had ze ook gemacht. Aber hè? gemeinsam, ja? Jo. Had ze ook gemacht. Dat stond toch in pastoorsiedlingen. Ja, Hier zeker. ja. Weil wir das nicht mehr so an den Teilnehmer mitnehmen. Dann werde ich das nicht mehr so genau. Jo. Goed dingen, dat mag het hij gedaan. Dan mag het toch niet het rasje. Ja, Rita. Rita mag het dat toch. Hoe smaakt het mijn tante? Zorg het een beetje dafür, dat het Ja. ganz. Ja. Ja, nu. Und in der Palmensonntag, da haben sie so kleine Palmen, Bestücke machen von der früher wohnen Palmen, von da sieht du keine Palmen mehr, nehmen sie einen Buschenbaum. Goeie man, neemt dat vandaan. Baum. Buschenbaum, sag ich. Buschenbaum. Nee, Ja. Buschenbaum. Das mag het Kommunion bleiben, immer. Dan mag Nee, de kommunion blijven nog. beziehungsweise Mütter. Nee. Ja, het was. Vanaf 5 dagen, nee, wat dat. Hoe is het? Wat het offene garten was. Ja, Over de jurgen, nee. Dat was niet meer of het los. ja. Ja. Wat gaf het dat soort te zijn? Morgen. Oder dat ging. Over van Wolde bis over de pannenstiel, zeggen we immer dafür. Panstil. Barnstil. Was over de baby. Want een asterproeven versnijden. Gewoon Holland. Ja, we willen niet te gaan, nee. Dat is oud zijn dat we mochten dan, nee. Hat niemand Blumen zu weisen, also viel Trödel wurde verkauft. Auch, nee. auch, ja. Oder selbstgemachte Sachen. Die Chöre selber gemacht, Marmelade, so was alles, ne? Ja, einer hat doch auch Schnitzelarbeiten dabei. Ja, auch gemacht. Nudeln hat sie gemacht und Waffeln verkauft, auch ganz viele gemacht. Da war das ganze Dorf tätig, ne? Ja. Und das ist gut laufen, da sind viele aus nah im Fernsehen zu kommen, ne? Ja, maar je zit te komen met de auto's, dat er weer de sportplaats afgestaat door met het fahrrad zitten omdat je doorvalt. Hij Olle ik kan afgevoerd worden. Ja, und Scholle fragte dann, was eine Frittenbude, also Würstchen und Fritten und nach so ein Auto, ne? Ja. Und nach hingen nur Dönners, wo Dönners kopen kon toch. Nu hat sie Kuchen verkauft. Ich glaube, über 80 Balken hat er dort. Torten aber. Ja. Alles verkauft. Zo groot was het. Alles service gemaakt. Alles selber gemacht. Ja. Ja, dat was ook bij ons het Wanderverein. Ja, da wurde im Lebensmittelgeschäft, da wurde eine Pappe ausgewählt, ne? Alles, was er für den Kuchen hat, oder will ich mal sagen. Eine Pappe. Und dann konntest du die indrehen, weil der Kuchen backen wollte. Und 80 Löhe, also hat Kuchen backen. Und alles verkauft. Ja. Om bij de wanderrutte. Dat we van Scherven. Senioren. Scherven is scherven. Schäfer. Ja, kein jedes Jahr. Ja, warum kommt er denn immer? Ja, es gibt nichts, wo so schön Kuchen wie in Merf sind, da Junge. Überhaupt ist gar nicht. Es gibt nichts, wo so guten koken wie in Merf. Und dann frage ich jedes Mal, wenn er in Merf und dann kauft er mir echt schön koken. Ja, einer liefert da davon, weil wir hatten einmal getrunken. Ja. Dann sagt er immer, ich Oh, ja, freue guck. mich immer noch, ich habe mich immer gefreut, ich habe immer Frankfurter gemacht. Und weil das so gut ging, habe ich 2 gemacht davon. Ne? Und da sehe ich immer, wenn er kommt, verwahrt mir aber ein Stück Frankfurter, ich muss Frankfurter haben. Ne? Ja. Dat wil maar aan hij feest zo. Wanneer naar wandelen. Im Allgemeinen ist mir doch bekannt, dass sie gute Kuchen Met goede kokenbakken heeft. Jo. Ja, kunt andere auch, aber Ja, so. selbstverständlich, aber
De meesten mogen zich niet de arbeid zo doen meer. Nee. Ja, Hallo. dan, kom erin. Ja, komm.